Ngayon pong bulan ng January 2024. Nanuman pong sumbagal ayabaloy o kareting kakasal, pabaloy na mo po kang among Paul or king opisina ng kakatamong parokya. Dakal pong salamat.
Makiabe tala po karing panalangin tamo, ing kapasalamatan at kapagnasan daring makatuki, para po karing magmasusi king karelang birthday, Maria Rowena Laksalandayan, Claring Garcia, Bea Ochong, Elaine Marie Beltran, para po king kapasalamatan daring kaya katamong EMDC, Katekista, Lecom, Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Jesus and Arlene Panganiban and family, Marilyn Sanchez, Boy and Lisa Argao and family, Jesus and Monica Garcia and family, Ferdinand Macapagal and family, Aldrich R.V. Beltran, Josdado and Josefina Guevara and family, Gutierrez family, Ramon and Darlene Alonso and family, Vanji Bondok, Marlene Bondok, para po king safe travel dari LD and Maybel Panlaki, special intentions da puring Makatuki, Ernesto and Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Danilo Caspe family, Carol Dizon, Joseph Bondok, Mario and Lucy Bondok, Gerson and Rose Vin Lasatin. Para po king malalagwarang kapaldanan ding Makatuki, Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Josefina Flores, Fernando Simeon Jr., Annette Espino, Margaret Licauros, Epifania Lauk, Wilfredo Vergara, Grace Manaloto, Francisco Galang. At para po karing mayango tamo bie, lalong-lalo na rin Jesus and Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente Napolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Vic Pasha, Ireneo and Epifania Santiago, Emiliano Conanan Jr., Elenita Cabrera, Ricardo Guevara and Estela Bustos, Amelia and Maria Leonora Montemayor, Domingo and Lolita Banal, Melchor Flores, para puking 40 days dari John Michael Hernandez, Florencio Lagazon, at ding hanggang Maldang Kaladwa, Kempurgatorio. Pagmasusyan tayo po ngeni, ing kapiesta ng Santo Niño. Talakad tamo po at makiabe kim pamagkanta, kim pamuklat adalit. Amen.
Kaniting misa, yabe tamo naman, karing kay katamong panalangin, makatuking kayadwanan. Panalangin tala rin kay katamong anak, ang pong kayanakan, ganganakan tamong ining kapiesta na ning Ninyo Jesus, ang timurin nig sablang taong magobra, ban mantabe karing anak at kayanakan. Ipanalangin tamo naman ing malagwang kapaldanan, para karing kapatid tamong masakit, lalong-lalo na Jennifer Zablan Ico, ang po ni Cel de Guzman. Mitipon tamo, king lagyo na ningigpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan na ning Ginoo, manatiling parati kay kayo. At kay ka ang timurin. Kaniting katlunang Domingo ning bulan ning Enero, mitipon tamo, ban pagmasusyantaya ing piyestang parangal, king Santo Niño. Kanakantalang ngayon yung pondisyon din kay katamong kasalanan, lalong-lalo na, ding meging kakulangan tamo at pamkasala, karing kay katamong anak, ampon kayanakan. Mawad tangin ng pakalulu at kapatawaran king Ginoo. Ginong Jesus, kaluguran mo laring anak amalati, at pepay tulutan mo lang lumapit keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, kinawul mo ring anak amalati, at binyemo karela ingkekang bendisyon, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, tiru mo ring kekang alagad, mabiyasa ka ring anak amalati, nung makananong milub, king kayarianan ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, at patawaran mo ring sablaming kasalanan, gawan mo keng makabuklat, king lugod mo, at tayran mo kami painturo king biye alang angga. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 At inyak mo kapayaman kalinaw, kaya kaluguran. Iyong Diyos sa ining maluwang layumayan, Diyos at ipan. Masambang lang pasalamatan lang Lumulian ang awang lining kekang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo. O wigpaming at yubanwa, akilala miya sana ing kabubugtungan mong anak bilang Diyos, ang yaman king kababana ning kayang pangatao. At asamban miya anting mayupaya ming Gino, ang yaman king kainana ning kayang kayanakan. Atukyan miya sana kambering tapat a puso. Saupan mo kaming salubong king kayariana busalmi, king aligaga ning metong ayanak, at tanggapan mi sana ing kaiblasan ami pangako karing mapakumbaba. Ipagkalumoy ti, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul ding taong linakad king dalumdum. Menok nangan la king karinan ang madalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragula tulayng binyemo karela o Gino, meging maligaya ing biera king uli mo. Matulala king maya padepat mo karela, antimoin tula daring tao, neng titipunan da ing pupulda, o neng pirarakayan da, ing pibandyan, aasamsam da. Uling ing pawud king batal da kaya kayang leko, at patinaing tambayok, karing karelang pago, ika o Gino ing sinambut king bansa, amen alipusta, at migsamantala karingkekang memalen. Simbut mula antimoing pamanyambot mo karing sundalos ning midyan kanitang milabas a panawon. Digbotas daring sasagupang kawal ating uniformirang mengas ng daya ingapi yang tumampus karela. Uling mi bayit yang anak para kaya katamo ing metong ay anak alalaki, miya biyaya kaya katamo, at iyo ing maging pamuntok tamo. Mayaw siyang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alang hanggang igpa, prinsipi ning kapayapan. Ing makamal ng upaya manatiling daragol, king kayaryana manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Aring David, at manalumpakan ng upaya na king mayap at matulid, manibat ngeni ang gana king kapilan paman. Itingan daptana ning Ginong mayupaya. Ingamano ning Ginong. Salamat, King Diyos. Karing sablang sikote ning yato, ikit do ing magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikote ni yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitan na niyang bayong dalit ing Gino, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Karing sablang sikote ni yato, ikit da ing magligtas ng upaya ni Diyos. Pisyag ning Gino ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas, karing bansa, pe pakilala ng tune. Ing pengako na king balen ng Israel, ena kelingwan, karela mitmuyang lugod, ampong katapatan. Karing sablang sikote ni yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit kaking Gino, uling masaya ka, o meto yato. Puryanye kambening dalit, at kulisak nintula. Karing sablang sikote ni yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Midalit kayong kapuryan king Gino,
manigtigan kayong lira. Tsupan nyo ring trompeta at tambuli, at kulisa kayong mitmong tula, king Ginu at ari tamo. Karing sablang siko tiningyato, higit da ing magligtas ng upaya ng Diyos. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Pasalamat tamo king Diyos at ipana ning ginutamong Hesu Kristo. Uling pigkaluba na katang kanuanan, a ibat king banwa. Pauli ning keka tamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na katamo bago yamela lang king meto katawan, ban maging banal tamo at alang kapintasan arapan na. Uli na ning lugod ning Diyos, telagana na ing meging anak na katamo king kapamilatan ng Hesu Kristo. Itiyang peranasan at kaburian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganaka, kaya katamo king kapamilatan ning kayang pakamalan a anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king kaya kayong kapanaligan, king Ginong Diyos, at king kaya kayong lugod karing sablang banal, ala nang patugot ing kanakong pamisalamat, king Diyos para kaya kayo. Iyayabera kayo, king kanakong pamanalangin at adwan ko, king Diyos, ing Ginu kaya katamong Hesu Kristo. Ing marangal laipa, king ipagkalubnesa kaya kayo, ing espiritong babiya-kabyasnan kaya kayo, at ipakilala, ing Diyos, ban lubos yang abalo. Ipanalangin ko, king aslaga na lasa, ning Diyos, din kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, kaya kayong kayawos, nung nuanti karakal, at degulan, ing pangako ng ibye, karing banal. Ing amano ning Gino, Salamat king Diyos. Parangalan tayo po'y maya pabalita. Ati Jesus, sinulong ya kimbelwan at grasya at edad. Ati ko keni bantupad king kaburyaning ipa, nung makanano na kung tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan. Kaluguran kong kapatad, ing ginuman at iliya ke kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Gino. Ding mapila na tao, lalapit dala kang Jesus, ding anak da, ba na lang itumpak karela, ringgamat na. Dapot,
pengamwanan dala ring alagad ding Magdala. Inya nga pansina ng Esusiti, mimwaya at sinabi na karela, paborenyo lang lumapit ka na ako ring anak, eyula babawalan, uling para ka ring antikaretiya, ing kayaryana ning Diyos. Tandaanan niyo, ing nino mangetanggap king pamagari ning Diyos, kalupa ning pamananggap na ning anak amalati, eya milub ka rin. At kinawul nala ring anak amalati, timpak nala ring gamat na king balang metong karela, at binendisyonan nala. Ing mayap a balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. King America, ampon King Canada, potang Aldo Domingo at sisimbala ring anak, karas na ning humilyaning pari, tuk ng lasaguli, uling ding katikista, tipunan dala ding eganaganang anak asinimba, at idaladala king basement, o kaya king metong amaragula kwarto, at karindala ituro, mekad ipalino ing ebanghelyo, agpang king abot ning karelang aintindyan. Uling at nang kasakit para king pari, ing ipalinone, ing maya pabalita, at kaibat ating anak. Inya, may itong paralan da, yapin itang kakawani dala, ding anak. Bangkanita mo naman, mitutukan la, ding anak, king karelang pandagol, king kasalpantayanan. O neng ita pong parokyang tiknangan da, dening kapatid ko, king Merit, karin king British Columbia, uli sigurong malatiya mo yung parokya, alayang sapat facilities, antimurin, di taklamo ding katikista, inya eda po agagawa ita. Misan po, may kipag-concelebrate ko, at sinimbala, dening pamilyana ning wali ko. At niya po kanitang malating anak, mga 3 years old ya, igab-gab, at ne pong kalikot, at neng kakulit. Mamyalong ya, king pisamban, at misan, kabang mamyalong ya, o batay sipa ng muntaking altar, at karinya tinerak, inya may distract la deng sisimba. Baluyo po nung naning gawanin pare, ene tiniger look, ene binulyo, ene binawal, ene tinabi, lalong ene pepalakwan. Yung gawana, lepitane, at kaibat, pepaluklukane, kingarap na, at kinawul ne, at menahimik ya, migtunod ya yung anak, at miyabe lang may kiramdam king pamamasa. Isipan ko, ang tanong mo kayang baligtaring milyari, linawin ng maroka mata, binulyone, mi pakarineya, mi pakarinela ring pengari na, tabalu nung simbala pa. At migit king sabla, tabalu nung maging altar serveria, igab-gab. Ngeni po, ang giyang binatilyune, magserbya pa king karelang parokya. Kaluguran kong kapatad, malamo makanyan mo naman ng milyari, kaya ng ebanghelyong dimdam tamo. Agpangking kwento ng San Marcos, lalapit dala kanu, dening mapila na tao, siguro pengari la, dening anak kang Jesus. Ban kanita, bendisyonan na la. Pero siguro, oras siesta, oras pa magpainawa, inyang linapit dala. Inya, dening alagad, ulimbalo dang mapagalya, Jesus, at kailangan niyang magpainawa, o ita, pemulyo dala, tinabi dala, pepalakwan dala, pigsungitan dala, ding anak at ding pengari. Aramdama ng Jesus ini.
Anong gewa na? Nga na ning maya pabalita, mimuaya king gewada ding alagad. At tinala ka dya siguro. At sinabi na, paborenyong lumapit ka na ako ring anak. Eyula, babawalan. Uling para karing antikaretiya, ing kayariana ning Diyos. Kaya rin anita, nanang gewa na, pengawul na la ring anak. Timpak na la ring gamat na king balang metong karela at binendisyonan na la. Siguro, migit pa kanita ing milyari. Siguro, may kiyalong yan naman Yesus. May kisagid yan naman Yesus, karela. At bayo la siguro minuli, dirina na lang kendi, nung atinang kendi kanita. Siguro, dirina na lang namang tinape. Kalukuran kong kapatad, kaya ning gawa ng Yesus ay ini, papakit na, king angyang anak lang malati, alala pang sariling isip, musmusla, maulagala, importantila, ring anak. Inya, king panahon, edo pansin, baliwalala, alalang kwenta, ding anak. Radikal, inggewa ng Yesus. Uling pinsina nala, at dirina na lang mayap a oras, ding anak. Uling burinang panandamanda ding anak, ing maulagala, ing importantila. Kaluguran kong kapatad, o yan po siguro, ing hamon na niting kapiestan, ning Santo Niño, kaya katamo. Paramdam tamo, karing kaya katang anak, at karing kaya katang kayanakan, ing maulagala. Makanano, magumpisa tamo, keng pamilya. Neng kayat ng ka-basic, akakalingwan tamo. Itamo sanang pengari, ketang abot ning agyu tamo. Magsumikap tamo. Ban kanita den kaya katamong anak, atin lang kanan aldoldo. Tamo sana paboren, king ila deng manintun, king karelang kanan. Itamong manintunan, ban manganla, at lumbeses, kilub, ning patingapon. At etala sana paboren, lato-lato, king dalan, alang magbante karela. Deng kay po, biksumi na lamo apapatu, deng anak, uling at nung kabilis mamulay, alalang, siyempre anak la rin, alalang kiber, at deng kay biksu na lamo mga aksidente. Bakit? Alang matuwang sisikaso karela. At ibiyeta mo naman sana ing karelang basic ka pamangailangan. Dissenting imalan, dissenting tuknangan. At migit king sabla, sana papagaral tala, balang mika masanting akinabukasan, at makayam bagla king panyulong ning lipunan. Anting Katoliko, ipakilala tayo karela ing apong Ginoo. At turuanan talang magmalasakit, kaparang tao. Iti aturuta mo, kapamilata na mo ning pamanuru. Nune iti aturuta mo, kapamilata na ning mayap ay limbawa. O itapuin mo muna, keng pamilya, lingapan tala, sikaswan tala, yubog talang masalese, ding anak at kayanakan. Kadua, paborentalang mamyalong at mag-enjoy ding anak. Uling karapatanan ning meto ngay anak, ing makapamyalong iya. Uling potang mamyalong iya, atutuklasana ing sarili na, at atutuklasane ing yatong kayang tutuknangan. Mag-explorya ing anak, kapamilatana ning pamamyalong. Inya ang giyang masiglala, ang giyang magulula,
paboren talang mag-enjoy, mamyalong ding anak. E tala, pag masungitan, uling anak la. At tatandanan ko po misa na Paris Pastoral Council meeting. At niya pong sinabi kanita Sister Milet Ocampo ning Del Pilar. Ulim pong kengarap ning pisamban, dahil anak, mamyalong la, at nung kanyet, nung kasigla, yung kay mga rinatan niya, ing pisamban. At dakala magreklamo kareng matua. O ba't ka numeging playground niya, ing patio ning pisamban. Kung po kalingwan itang sinabi ng Sister Milet, nga na, munang dili nga na, anak la rin. Kailangan lang mamyalong. Antayi kayo, niyang anak kayo, kung may myalong nga na. Kadua, nga na, kalulula rin. Mas kupla bale, alalang sapat alugal, para mamyalong, alalang playground. O ba't, tala paboren mamyalong, arapana, ning pisamban. Kaluguran kong kapatad, sana, anting meto nga parokya, ibuklat tala, yabail tala, ring kaya katang facilities, karinganak, at dinan talang pansin, din kaya katamong anak at kayanakan. Metong pong bunga na ning Synod on Synodality, yapi ning preferential option for the young. Dapat kanu anting pisamban, dinan talang pansin ding anak, at mag-investa mo karing anak ampong kayanakan. Bakit? Potangala ng anak asisimba. Potangala ng anak amag-serve king pisamban. Datang ingaldo, alanong laman, ding kaya katamong pisamban. Uling, elam isasane, lulog, pisamban, at makita lamitam king pisamban, ding kaya katamong anak. Katatawulian, pakay nga tantala ding anak, king pibale-bale, king komunidad, king eskwela, at king pisamban. Uling metong kareng taong prone keng abuses, mialiwang klaseng pamanabuso, verbal abuse, psychological abuse, physical abuse, sexual abuse, ilapin po deng anak. Inyapin po, bilang pamaglarin, king kasalanan agewaning kaparian at ding obispo, karing anak, uli ng pamanabuso at pamagmolestyang milyari, karing anak. Pope John Paul II, pemalino na, ingkayang policy, nung ating milyaring pamanabuso karing anak, king pisamban, at pariya ing ginawa kaniti, zero tolerance. Dapat palampasan ing pamanabusong milyari king anak o kaya king kayanakan. At atimpong palising eni, bang kanita baluyo, potang may abuso ya ing anak at gewa na ning pari, ating kayong matulid mag-report king obispo. Ating obispo i-report ne king Roma ing pari. Ating Roma yang mag-handle king kaso ning pari. Kaluguran kong kapatad, o yan po ing kaya katamong katungkulan, pakay nga tantala ring kaya katang anak at kayanakan. Uling potang may abuso ya ing metong ayanak at kayanakan, ating maragul a psychological effect kaya iti. Inya maragul a kasalanan, maragul a kakulangan, nung mayabuso ya, nung matraumatize siya, ing anak, lalong-lalo na, king pisamban. Inya at intamo pong commission ngeni, apani muna na, ning kakatamong obispo, yapong dong, Commission on the Protection of Minors. Anong buri ng sabihan? Aliwa mo po deng pari kasi ilang manabuso ka rin anak eh. Ang diyanging night commander, malyari na yung abusuan ing anak. O kaya, ing choir master,
nung atin niyang tatal ng anak, malyari ng abuswan ing anak. O kaya, ing meto nga lay leader, malyari ng abuswan ing anak. Inya atin tamo pong komisyon, bang kanito, isulong na ing pamagprotekta ka ring anak. O nang deng anak, ela mo may abuso, keng pisamban. Ang giyang kareng eskwela, mayayabuso la ring anak. Ating makalungkot, ang giyang keng pibale-bale, mayayabuso la deng anak at kayanakan. Karakal pong anak at kayanakan, aginamit ding karelang sariling pengari. Kaluguran kong kapatid, sana po, etana papaintulutan malilyari iti. Uling obligasyon tamo, potang may abuso ya ing metong ayanak, o metong akayanakan, o ninumang tao, ing mag-report tamo. Bakit? I-report tayo dapat king pulis. Bakit? Kasi dapat mitok ng ing pamanabuso in all its forms. At kailangan misaupan niya itang abuser, itang manabuso. Uling atin niyang problema, atin niyang sakit. At nung etamo i-address ito, laganap ing kultura ning pamanabuso. Kasanting pong paganaka, ngayon pagpiestan tayo ing Santo Niño. Sana, nung makananong mika masanting yung childhood experience ing Niño Jesus, makanyan tala namang dinan masanting happy childhood experience din kaya katamong anak, karing kaya katang pamilya, karing kaya katang komunidad, at king kaya katamong parokya. Oy ni ing peka masanting diling pamiparangal king Niño Jesus. Lingapan tala, lingunan tala, at pakaingatan tala, din kaya katamong anak at kayanakan. Ipasyag tamo ing kay katamong kasalpantayanan king Diyos amalugud kay katamong anak na sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang maypayan tuto, linalang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristo nak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upayan ng banalay Espiritu, may bahit kang Santa Maria ang Birhen, linasa lanam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkot, tinipaya karimete, king katlong aldo, singubliang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabiyempon nga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang yeding mete, at king biye adananggang. Amen. Kapatad, manalangin tamo, king ginutamong Yesu Kristo, meging metong ayanak ding tao, ban agawa na katamong anak ning Diyos, at nga tamong sumabi, Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Ulitan tayo po. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Ban mi ka masanting apami ka intindi, pilatan ding pengari at ding karelang anak. Ban ding pengari itururong makibat, perkaring karelang sarili, ding karelang anak. At banding anak, balik dandong mitmong kapasalamatan, ding karelang pengari, ipanalangin ta king Ginoo. Banding emi pagkalaman anak, manaliglaking paintungol, at manakit tula kimbye, at ban maging mabungala, karing aliwang paralan, banding kebatingan anak, may pamatulan la, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit keka ring anak. Banding ebisang mi kayanak o agyong paragulan, dinga tsukarela,
Sa upano ning komunidad Kristiyana, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit kay karing anak. Banding anak, dago laking kapanatagan at kalingapan. Bandagol, langbit mong lugod king kapayapan, ayating masabal, king sablang malati, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit kay karing anak. Ban maging kalupatala ring anak, abalutang kayyaning kakatang sariling importansya at maging makabuklat ta king Diyos at karing kalupatan tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit kay karing anak. Banyeta mong malapit king Diyos, anting karake, king pangalibak ng Kristo, at talapagmana king kayang ligaya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit kay karing anak. King katahimikan, mi papanalangin tamo para karing kay katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw pat magmasabal king kay katamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan ding kay katamong EMDC, katikista, ampon lectors at commentators, king parokya. Antimurin, tanggapan na sa aning Ginoo, ing kapasalamatan di Roberto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Cris Mandap, Jesus at Arlene Panganiban, Marilyn Sanchez, Boy at Lisa Argao, Jesus at Monica Garcia, Ferdinand Macapagal, Aldric R.V. Beltran, Diosdado at Josefina Guevara, ing pamilyang Gutierrez, Darlene at Ramon Alonso, Vanji Bondok, Marlen Bondok, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding hanggang kapadatamong magmasusi, King Aldo dang Kebaitan, lalong-lalo na di Claring Garcia, Belia Ochong, Elaine Marie Beltran, Amponi Maria Rowena Laksa Landayan. Gawa na sanang ligtas at payapa ng Ginoo, ing pamaglakbe di LD at Maybel Panlaki. Ipagkalub na sanang Ginoo, ing masipit ng kayadwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlen Mercado, Arnold Mendoza ating kayang pamilya, Danilo Caspe ating kayang pamilya, Carol Dizon, Joseph Bondok, Mario at Lucy Bondok, Gerson at Rosebin Lasatin, Irandi Bautista ating kayang pamilya. Pagkaluban ho sanang lubos akapaldanan ng Ginoo, hanggang kapadadtamong masakit, lalong-lalo na di Cel de Guzman, Jennifer Sablan Ico, Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Perry Dayrit, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Josefina Flores, Fernando Simeon Jr., Anet Espino, Margaret De Caros, Epipania Lauk, Wilfredo Vergara, Grace Manaloto, Amponi Francisca Galang. Yuli no sana king kayarian ng maligaya, tinganggang kapadadtamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Vic Pasha, Irineo at Epipania Santiago, Emiliano Cunanan Jr., Maria Elenita Cabrera, Ricardo Guevara, Estela Bustos, Amelia at Maria Leonora Montemayor, Domingo at Lolita Banal, Melchor Flores, John Michael Hernandez, king kapat ng pulong aldo ng kayang kamatayan, Florencio Lagazon, Abelito Biray, Ampon Yagnes Castro, at ding maldang kaladwo, ipanalangin talangan, King Ginoo. Ginoo, paboren mong lumapit kay ka ring anak. O Ginoo, paboren mong lumapit kay ka ring anak. Turwanan mo kami nung makananumilang dingapan at paragulan king kayapan at kabanalan, kapamilatanan ng pamanurumi karela at pamamye mayap ay limbawa at mga santing akaranasan karing kekeng pamilya at karing kekeng komunidad, king kapamilatanang Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kaku at ingke kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ng ginuitin daong karinggamat mo, ikapuri at ikaligaya ng kayang nagyo, king kaya katamod ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ay pami, kambering masayang puso at mabiye kasalpantayanan, pagmasusyan bilang yeni ring misteryo ning kayanakana ning kekang anak, ameging tao at mek kisawut busalmi. King kapamilatanan niting sakripisyong darawon mi, ay biyemi sana yung karampatan na pamanyamba at ganap pamakikasundo keka. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman na tiliya kekayo, At keka ang timuri, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King aldo iti, kakatman mong tula ring puso mi, ngayon akikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi. Dapot ngeni, mayayakit ya anting metong ke kami. I Kristo ya ing anak mo, bayu pa ing sablang panahon. Dapot ngeni, mi baitya king panahon. Di natangya bani yangat ing sablang bage king kayang sarili. Bani balik ing pamisan metong king kabilugan alelangan at tayran ing ketawan ibat king pangawalena ning kekang kayaryan. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Lain makyabe kami king alang tuknang dang pamamye kapuryan keka at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kingaslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidahon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayang pe pasalamat keko, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na.
Tanggapan niya iti, ikongan at pinumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kekaywat para karing sablang tao. Banketa, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kana. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan mi yoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darahom niya keka, iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato. Ban mi ganapyo, king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing ke kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mi at kaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing birhen na hinto ning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, Isanta Ines, aparang alanmi king aldawayti, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Abe-abe tamong ngening pasawb kingig pa, bangkanita, aligunan talang masalese, din kaya katamong anak at kayanakan.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Balugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangapos. Huling O ginuming Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayana, ning kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At kay ka ang tinurin. At ngayon masayatang idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayo man po, peace be with you. Kapayapan po. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing bilalako king kasalanan ning yato. Mapalad la ring mayaws magisulu king apuna ning kordero. Gino, Ginoo, kumatampang tanggap ke ka, dapat igagkas niya nga mano mo at kumayap na ako. katawan ng Kristo. Amen.
Itinta mo pong second collection para king Holy Childhood Organization. Dakal pong sala.
Manalangin ta. O Diyos, sa igpami, kaniting Eukaristiya, pinawi mo ing danop mi, kambening anak mong mibait, king na Birhen Maria, parati misa ng pagdulapan, ing kekang kaburian, sumulong king edad, kabiyasan at grasya, at ating kamalayan, king kalugod-lugod kami, keka. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kakatamo pong kapabaluan. Dakal pong dakala salamat king Bildugyo, king kakatang second collection, bilang sa tamo king Holy Childhood Organization. Iti po metong yung organization, king Santa Iglesia, asasaw, karing kakatamong anak. At tuturwanan dala po ding anak nung makananong mamye, magserbisyo, at sumulong king biye kasalpantayanan. Dede pong perang binyeta mo, mulila po karing programa ng Holy Childhood Organization. Dakal pong salamat. Kadwa po, ing krusada at yung po ngeni king covered court ning Purok 4, dede pong bisang dumalo, at yuya ka rin ing krusada, ang gaya po bukas. Kabukasan po, itang kayari na ning misang alas 6 ning Bengi, iatad tayo po king Mother of Good Counsel Seminary, at ita pong January 24, miatadya king University of the Assumption, at kayari na po nita, itang January 26, Biyernes, alas 11 na po ning Abak, miatadya king covered court ning Purok 5. Ang gaya pong Lunes, Bengi ka rin, January 29, at magbalik ya po king parokya, kayari ning misang alas 6 ning Bengi next week. Ating pong pamanatad, karing Mindu, nempong daratang February 3, Aldo, Sabado, 6:30 na po ning Abak at intang Misa Keti, at ita pong alas 8, muntatamo king Batasan Makabebe, kayari na po ning Piestada. So, dito pong bisang tuki, makiugnayan tamo po, king kakatamong PPC coordinator, kang Sister Vanji. Para po makapagsadya tamong saken, lalong-lalo na detang kabilang karing mandated organizations. At nempong as Wednesday, bayo ko mag-date o kaya rin yung mag-date, February 14 niya po ito, simba kayo. At intamo pong adwang misa, king parokya, 6:30 na po ning Abak, ampong alas 6, 15 na ning Bengi. Dito pong palaspasyo, malyari no pong dalanketi. At siguro po bang kanita makapagmisa la din king resettlement at Purok 9, manintun kong paring akasaw para itang misang Bengi. At nempong March 16, Aldo, Sabado, at intamo pong mass wedding king parokya. Tintang kasalang bayan, libriya po ini, ala kayong financial obligation. Yung kailangan mo, sadyayo la rin kaya kayong papelis, at makiugnayan tamo po, kari Sister Darlene, ang po'y Brother Mon, at din kaya beda king Family and Life Ministry ning parokya, o kaya kang Sister Susan, yung kaya katamong sekretarya. Data pong pakinasal king Civil, ampon king Pisamban, malyari ko pong Makyabe. Sana po gadyong pabalo, bang kanita, asaw panda kayo king pamagsadyang kailangan gawan. O dakal pong salamat. Talakad ko pong yeni at dinganggang anak sinimba, dinganggang anak at kaya na ka na sinimba, munta ko king harap, bang kanita ipanalangin tala po ang pong pangadiding anak. Deta pong anak ka sinimba, eko po marine. So yung mga bata na at kabataang nagsimba, dinganggang anak kayo, lumapit kayo. Ano po makyabe ding anak kaisip. Kenny po. Lumapit kayo, Kenny, anak. Abeya po'y budang. O detang kaya na ka na maka-assign, mamiye candy, sadyayo na laring candy. Nepo. Inginuman at iliya kaya kayo. At keka ang timuloy. Itamo pong matwa, asisimbat, tas talareng walang tanggamat, at ipanalangin talaring kaya katang anak at kayanakan. O Diyos sa igpami, kaniting kapiestana, ning Niño Jesus, adwan mi keka, king bendisyonan mo kami, lalong-lalo na, din kaya kaming anak at kayanakan. Idayo mula, king nanuong panganib,
Pagkaluban mo lang kapaldanan, king nanumang sakit, akarelang panandaman. Kapamilatana ning pamanuru at pamamiyamaya pa'y limbawa, ding makatwa, lalong-lalo na ding karelang pengari at talaturu, dagula sanang maya pataw at banala kristyano deting anak. Patnubayan mo kengan, banagam pananmiting misyon, king kapamilatan ng Kristong dinumi. Amen. At mantabi kay kayo, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa at ing anak, ating banala Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banala misa, umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po.